Di angay kumpiyansaan ang virus nga ikaw mataptan. Daghanang nangamatay kay nagkumpiyansa lang. Kung himo silang badlungon, ikaw hinuon nilang kasaban. Mura sila walay mga iniskwelahan. COVID virus gikan China, daghan nimo na biktima. Kanus ka pa mo kawa, Pilipinas na purdoy na. Sipon ubol, kwarantinon, hadlok takan mga tikasan. Una-una sila o injection, COVID vaccine mahal palito. Tanikitang tanan mutuman, kung unsay angay natong buhaton. Kay sila naglantaw man sa atong kaugmaon. Kasi ayaw pagahia, utok maong tao'y gamita. Ayaw kutab sa baba, kay baho ka na. COVID virus ikan China, daghani mo na biktima. Kanus ka pa mo pawa, Pilipinas na purdoy na. Sipon ubol, kwarantinon, hadlok takan mga tikasan. Una-una sila o injection, COVID vaccine mahal palito. COVID virus ikan China, daghani mo na biktima. Kanus ka pa mo pawa, Pilipinas na purdoy na. Sipon ubol, kwarantinon, hadlok takan mga tikasan. Una-una sila o injection, COVID vaccine mahal paliton. COVID virus ikan China, daghani mo na biktima. Kanus ka pa mo kawa, Pilipinas na purdoy na. Sipon ubol, kwarantinon, hadlok takan mga tikasan. Una-una sila o injection, COVID vaccine mahal